Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Danas ću pripremati jedno jelo koje sam našao u starim knjigama, a radi se o kelju punjenom plodovima mora. Za početak ću odmah zagrijati tavu i staviti zagrijati maslinovo ulje. Kao i za svako jelo sa ribama, za početak ću trebati malo češnjaka. Ne moram ga presitno skosati, zato što će kasnije ići u nadjev. Kome je teško ovako kosati češnjak, slobodno ga može malo i naribati, isto će biti dobar. Češnjak ću staviti na tavicu. Jedem dalje s pancetom. Pancetu isto treba narezati na sitnije kockice ili trakice. Dosta je tvrda, treba biti oprezan da se ne porežete. Inače, nekome je malo čudna ova kombinacija panceta i plodova mora, ali često se u receptima koristi za punjenje pršut panceta i kombinacija morskih plodova ili riže ili tako neki drugi stvari. Panceta da svoj okus, zanimljiv po dimu, ja? A i svojom masnoćom će napraviti to da jelo bude sočeno. Sad kad sam stavio češnjak i pancetu, tome će trajati 1-2 minute, ja ću krenuti s pripremom liganja. Njih treba isto ovako narezati na sitnije, kasnije da se lijepo spoje sa nadjevom. Sad mogu malo i pojačati vatru, jer idu lignji koji će pustiti svoju vodu. Naravno, tu imam i glave od liganja, koje ću isto malo samo skratiti. Znači, nešto slično kao kad radite punjene lignje. Imamo i dagnje. Naravno, tu se radi o plodovima mora koji su bili smrznuti, tako da ih treba dobro otopiti i da ih ne pirjam, treba ih prije malo i prokuhati. Sad kad sam stavio lignje, na red su došli gljive. Iako bi možda zgodno bila nekakva šumsko-morska kombinacija sa vrganjima. Evo, gljive sam narezao, trebaju se par minuta pirjati da puste vodu. A zašto mora sve to pustiti vodu? Tako kasnije kad napravimo nadjev, da nam se sve ne ljeva i raspada dok budemo punili kelj. Evo, gljive su se lijepo spirjale. Sad još ću staviti i ove račiće. Oni su stvarno nježni, tako da njima samo treba minuta i onda mogu skinuti s vatre. Ali naravno, prije toga, da bi sve dobilo pravi okus, 1 žlica vegete. Evo, nadjev je gotov, samo ću ga još malo povezati sa mrvicama, da bi to sve zajedno bilo što kompaktnije. Potrebna je 1 žlica, 2, ja ću ovako otprilike, ne treba ni previše, sve dobro promiješati. Sad bi trebalo to malo ohladiti, ali ja ću odmah krenuti na punjenje. Treba će mi 1 vatrasna lazdijela, koju ću malo također namastiti. I sada sam tu pripremio listove kelja, kojima sam skinuo ovaj tvrdi dio i samo sam ih lagano blanširao, odmah ohladio, tako da ostane im lijepa zelena boja. I sada vrlo jednostavno, ko zna raditi sarmu, čas posla. Eto, znači malo nadjeva, sad ćemo to sve ovako zajedno zamotati. Hop, hop, ne treba ni previše da baš ne izlazi van. To je bilo to. Malo ćemo ovako to zamazati još. Evo. Inače, kao što sam rekao na početku, ovo je recept iz jedne stare knjige, iz moga kraja. A tamo mi ovo radimo sa broskom. To je bilo domaće crno zelje, slično kelj.
Onako izvorni recept bi bio u njemu, ali naravno ovaj put je kelj dobro poslužio. Evo sad kad sam sve složio, treba napraviti preljev. Za to će mi trebati malo jaja, malo vrhnja, mlijeka, stavit ću malo bosiljka i još malo soli i papra. Sve ću to izmiješati. Treba ovako sve dobro preliti i staviti u pećnicu na 180 stupnjeva nekih pola sata. Evo, punjeni kelj je pečen. Taman dok se malo ohladi, ja sam pripremao i prilog. Pirjao sam malo luka, mrkvice i mladog graška. Još ću malo to sve zajedno posoliti, popapriti i stavit ću malo svježeg kosanog peršina. Sad je sve gotovo i mogu poslužiti. Znači, stavit ću malo priloga. Odlučio sam se za povrće da uvijek nije krumpir, tako da će to sigurno isto dobro pasat. Stavit ću ovaj punjeni kelj, pa da probam šta sam napravio. Evo, plodovi mora sa keljom i ovim preljevom su se lijepo spojili. Vjerujte mi da dobro i miriše. Odlična mi je kombinacija plodova mora i slanine, baš se lijepo osjeti. Tako da, evo, jelo vam preporučio. Trebali bi to probati kod kuće. Želim vam dobar tek. Za punjeni kelj s plodovima mora potrebne su sljedeće namirnice. 800 g kelja, 500 g plodova mora, 100 g šampinjona, 100 g pancete, 100 ml maslinovog ulja, 2 češnja češnjaka, peršin, 50 g krušnih mrvica, 1 žlica bosiljka, 2 jaja, 100 ml mlijeka, 200 ml vrhnja za kuhanje, crni papar i 1 žlica vegete. A za prilog 100 g luka, 400 g mrkve, 250 g mladog graška, 50 ml maslinovog ulja, 1 žličica nasjeckanog peršina, sol i papar. Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom.